bungkreng ya. Wah, bungkreng aku barang. Wah, tongkol euy. Wah, tongkol ieu. Waduh. Sae tak. Wah, ngusep. Kudu bejaan nih si Robi. Bi. Empang dia anu maling. Bener. Ayo di mana jelema mana? Di empang itu. Ayo tangkap. Tuh, di itu tuh. Ah, Di empang enak. itu, di empang itu. Langkahnya gua. Woi. Woi. Mang inan mang. Biasa mah, embe ya. Bagus amat bena. Mang ya ku tang ngambil mang ngelotret mang. Oh bagus ya. Mang nelo jelema anu keur umpat ka dia. Usep. Itu. Oh hayo gitu. Bi.